นู้นนอนของจองนะตัวđó chạy là nó gây cậu nhông á cho nó nè ăn lòi hàng á ít đi cho đi sải ở nó gây cậu nhông á mó đi rồi cho ấy hòa phong quốc ăn tôm chứ không á nó pha một con đó nó luôn sáng trong một bữa sáng cái gì trong một nhót thì có con play tạm nó muốn một lần thế rồi nè nhông mình chúa bây giờ lại cái này bọn mình có phút thun là dán kiểu tuần này mình lại cho nó lắp sữa ngay cậu ấy ô căng lên nè nó lắp sữa ngay cậu nữa nè nó tập nào lông này đâu về tôi con treo hú tôi ta nói giờ nó tập nè tập 30 kgหวานไหมตับหวานไหมทดลองhọc ตัวรัวเลย ทดลองนะ ใช่อ่ะนอนข้างที่คิดเป็นกินตะวัน เคยกินเผื่อเห็นแต่ไทยกินแล้วนี่ ชอบเสีย sao hú sao tông bao tờ rồi nhau từ nè ตอนเราให้เจอเชียกาจีเนาะเชียยังกาจีเตี้ยนะเนาะ mẹ chơi chỉ nói à เย็นบ้างแม่ไปนี่นะกินข้าวมันสองข้าวมันเย็นเสื้อ ต้องไทยcho đốt xà nó có chỉ cho con nọ mà ตัวน้อยจออิบเลียจ้ะลาบเสือไก่ยองสดๆเนี่ยจ้ะนะ từ từ nhà ông tiêu anh có từ từ anh có đâu thà giờ chúng nó xa trên khi giờ chưa lo trên khi sỏi ô ly trà nè với chụp bún đi bỏ bên nọ này bên nọ cá hồngนี่ปอเป็นน่าจะนี่เอาลำไล่นี่เราก็ยาวนะ เอาไปพี่ cậu cáiอะไรอ้อthế nè โอ้ทองล้อๆนะเนาะ đó โอ้โห còn cái bò chỉ cái gì còn ta thì coi xem đi cho con một cái không thích hàng กาดิเตี้ย เอาได้ lo nước thì chạy hai nó sẽ có đó มันชอบ xì บอกว่าจะโอเคครับ เชียไก่เก๋าเตี้ยไก่เก๋าเนี่ย mà Bộ có mi con sạp khai xịt kỵ. con sai không có cái gì chỉ nó ไม่ได้ตองเนาะ phải chẳng rồi จะไม่เอาเจอ đó เดี๋ยว nô mà hô nhau nữa ของเต้ขอสาโล nhà đâu cũng cái sợi đâu ผมลำกินเลย cho thì mua cái đồ cái gì nó còn theo đi con cũng có cái khổ là เอาล่างเราสิ ยังเมื่อกี้ว่า nghe chuyện đấy thì nghe chuyện đấy thì lăn lòn ăn nhòn ha nhỉ ไปชิดตังเนาะฮะเนาะเชียเก๋าน้องไก่เก๋าเนี่ยเนาะไก่เก๋าเนี่ยเชียเก๋าเนาะตาแซ่บสด có không dùng bùi ngon có tấn công bên mò kê kê họ ụt gà đi ai sợ ngon nhiều người เอาเต้
นอเตทงโลสินะจะนอนนอ ตาว่า นอเตทงโล เลย สดนั่นน่ะ ta chế nó là Lo nó cho rõ chua. chàn tôi nói chúng nó lời dùng bia hậu liền nè Ông mía ồ. อืม Ông mía ồ. áo của nó Lại ồ của vô ông mía ồ. Chà, con giòn luôn nè, Ôm chia mèo. giòn nè, giọt đi đó. ตอนนี้ก็สิเป็นตอน